cinta bisa merubah sak bais jadi sengeh. Sila baik. Nano, arak laik niki Ustaz. Ni buktiin cinta niki Bapak, cinta niki nak merubah sak bais jadi sengeh. Arak dengan niki berdua senina dua. Nggih. Arak berduin sak bajangan, arak berduin sak toa. Saking isi cinta dan sak semama ni jok sak bajang, berembin-rembenta dan anu kena doang sak bajang. Pada suatu ketika ina benasi wah tito semamen, tito senina sak bajang, tito senina sak toa. Kiri doang ngelin tetuluk sak toa ajaan. Toa waharang kan ngano. Akhirnya ke benasi sogol lambun bangkin tikus. Sogol lambun bangkin teh. Apa ni semama ni? Basung kamu di tonada tu ni. Saya mau kena satu wak doang andang. Mu lelah tuak time doang kamu di tonada. Mun tahun nyiket mangan, tegeti mangan masih ngentut tu ni kena hatwa kan. Apa ni menjawab hatwa ina bapak ibu ndek kuah gama kakak engkah lekak malik muk tahun tanduk ambun tut mambun bangkin tikus ni. Mun amani ambu jantut kamu tegeti ngentut ni ndek kuah gama kakak beu ni satwa dengan anu tetun di nuah bapak. Wah sa meno-meno ngentuk sabajang. Apa ni ha bajang? Maaf kakak dendek sili ni doang. Kakak aktia ni tetun di nuah tiang baru maaf ia celepus. Ni. Yo ni sabajang. Apa ni spontan langsung sajari semama sangat cinta jok sabajang. Oh mau paranding kamu hari semain amar ambun dure ambun. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min khairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan muttasilatan ila dukhulinal jinan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'i rabbina rahimi war rahman amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin aw kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru-guru tiang pelunggung sami yang sama-sama kita hormati, yang dewek yang ta'zimi muliakan, wabil khusus sahibul majlis, sahibul madrasah, sahibul ma'had, Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustiadi, yang kita doakan beliau mudah-mudahan tetap tican sehat wal afiat, tican panjang umur, segala niat hajat tican tersampaian sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan gamak tican temurahan rezeki sida-sida Allah taala. Adinaru jari ruan napi sak tok yang pelugum sami ngiring ngaji bija jari menuntut ilmu niki. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang tiang muliakan sama-sama kita hormati Kanda Ustazunal Kiram Ustaz Adum. Ustaz Adum pasengan. Saya para naranadum. Nggih. Lamun Allah Ta'ala jak parandiri narana Allah baru memakin mau adum. Hai para naranadum. Jelas para naranadum adalah dengan
Lasing lamun Allah Taala arak dengan paran dong pada kanci osa sadum kan mono jare. Osa sadum teparan ni si bapa teparan si mami naranadum Allah Taala jak paran di ialah makna sifat 20 mukhalafatuhu lil lamun apa de aran teteparan si dengan toak Allah Taala dong beduhin dengan toak niki dengan Allah Taala niki dengan toak jari kan ndek jarin mukhalafatuhu lil hawadis berbeda dengan ciptaan makhluk. Okay. Mudah-mudahan beliau juga titan sehat walafiat panjang umur. Demikian juga para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai, pengurus, sepuh, pengelisir yang dewek yang muliakan. Ringkasnya hadirin hadirat, jamaah laki, jamaah bini, sanak bija, nenek mami, para santri, santriwati, santriwan yang saya muliakan, banggakan, cintai. Yang moga-mogi kita semua senantiasa berada di daerah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal. Inggih pertama-tama dawak mengawali pertemuan pertama tiap lunggum sami niki silaturahmi tiap barang-barang bersyukur memuja-muji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama bawasin kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakedua salawat salam ke hariban junjungan alam Nabi besar tiang pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menentu harapat mudah-mudahan dengan tiang pelunggum sami membaca salawat kepada beliau, mengirimkan salawat kepada beliau. Tiang pelunggum sami termasuk dengan bersyukur juk di sida Allah atas kelahiran beliau dan berterima kasih kepada beliau yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan yang telah beliau korbankan kepada tiang pelunggum sami dan akhirnya kelak kita mendapatkan bantuan dari beliau berupa syafahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jelu semangkinan niki tiang pelunggum sami mau silaturahmi. Sekedar tak mau bedait doang niki dakan tendik ngaji nak, dakan tendik ngaji bapak. Pokok mau berkumpul-kumpul nggih. Bedait-bedait doang niki manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua wah tican ti si Allah Taala. Dendek nu harap tuang guru kanceun. Nggih. Pada ente doang tat jari amak kangkung sanyi ke lalut repot peot zaman mangkin niki kan. Nyiket repot mombet peo. Sering tiang bercerita lamun masa-masa mangkin niki lamun berketuan apa kanduk tele inat apa ditejawab sinat aku doang dikuah delet tain basung ngene. Kamu kanduk mom ketuan aku ndikman dikuah tahun rasen tain basung bahasa. Apa kena nina tua nak kena menu isi repot peot din sempat boyak keluku benden sempat kali nak berkelur mak luik-luik dia. Sampai kinayahan dirin, sindiran dirin, tain basung be aku dikuah celet isi. Kaya aja dengan toak nggih. Itulah zaman tiang pelunggum sami, waktu tiang pelunggum sami sekarang. Lagu kuasa Allah Taala sai canin tiang pelunggum sami rasa cinta, rasa mahabbah juk di sida Allah, rasa mahabbah juk kekasih Allah marantan beliau-beliau niki sehingga alhamdulillah tergerak atit hadir di majelis niki. Alhamdulillah. Sangat entak maklumi bapak-bapak niki selapu nama mami napi bahasa ina mangkin janji kelaluk sarepot nah niki lagu hadir niki luar biasa kena napi maratur dewek sabaru sukala tiap berkumpul-kumpul pelagak-lagak latkonullah dendek narak tuang guru apalagi narak hadir tuang guru marak beliau-beliau niki mau tering nabi bermanik dua wah mau nupak dengan sekedar mau bedait doang dakadakan pada-pada amak kangkung dakadakan pada-pada ina kangkung. Pokok mau silaturahmi bedait dua tican si Allah Taala. Pertama Nabi manik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tican bela umur. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Kedua Nabi janjin Allah Taala jo dengan silaturahmi tican temurahan rezeki. Nabi bermanik man arada ayyabsuta fi rizqihi wa ayyutawwila fi umrihi falyasir rahimah bahasa Nabi. Sai-sai mele telapangan rezeki tebelua nomor girang-girang sering-sering sambung silaturahmi. Ingat tak tiang ina Bapak Ibu jamaah senamian berkat dengan silaturahmi. Arak bedeweng ketiang sahabat niki dayen gunung. Nggih. Mok loe bedewen lulun duren. Nggih. Masa-masa mangkin niki lalu rami duren kan.
Lagu niki sambut berketuan baru ile Ustaz Zunal Adum. Arak duren niki Ustaz. Ampia anjare wat bain dinarak tijak sini. Darak. Ketujur jaluen bahasa. Betul, ketujur jaluen. Nah tu dain gunung tu sahabat niki. Nabi isin. Al-Mukarram isin. Wa masa wa duren niki sila datang silaturahmi. Alhamdulillah. Lalu silaturahmi. Pasti narak lawan hasil tu ninangan kan. Ndi kuat suruh-suruh mau jauh baik karung dua belik jauh ke. Meni ninangan kendah. Tuang guru jaring ke masa nak adik bareh bentek himak doang oleh ninangan kan. Mau ke Jawa lain tendah kan. Tentu konteks cerita bapak ibu datang tu ni ruan berkat silaturahmi dia. Datang kali niki mu alhamdulillah gamak semeton Al-Mukarram. Semaka telai isi tebing emas kelahuan pelungguh misi kehadiran pelungguh. Cemoh lalu. Mot tabeke jog balin mot mangan ya ketengek entat mangan. Demen tua selesai benasi niki bapak ibu mau nak jog kebun. Ana musila tuang guru tejo nembe sap kayun. Hati melek tepentun patoek wat tanda besuh. Mau mani wah bahasa nosas niki anu kena mangkin Al-Mukarram nggih. Di narak gadingan mana-mana gresek atau karung-karung rabok. Porat temu ninangan kan. Iya wani mau karepan ninangan kan. Ni watau balen telok anu ninangan temoneng unah nijan. Onggi kebetulan kanak-kanak kenu baru tu pondok mun sama karung mun sila bait dan karung niki dia. Mau terjauh juk tu murin Bali lain terjauh. Lagu kebetulan niki tu murin Bali niki de kita angkang. Awak penok wah karung kena ni jak porat temun ninangan. No nentu bait karung niki bapak ibu terjauh juk murin Bali si Osas. Bek telpon berayang ke tu Bali onas sana. Onas berayang ke tu Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih ketuan betam. Masih keni mau meni kena nani adik. Empuh hina tuan tu, empuh sai semoton-moton dia kumpul apa arak 2 karung penok duren ni Jawa molek kena. Hai ande cemoh lalu kan luar biasa. Kena empuh nanti ruan-ruan nanti kumpul nani kembek duren ni keluik. Tentu terbuka lah bagasi ni kita. Napiaran anu motor niki nggih. Terbuka mau kita serero ber la ilaha illallah ko pelik rinangan kili jauh det semal saya ngatalung kan de menu hata tamak niki berangkat tole de mek datang ke kait nelpon hari waksa datang ni aruang siap-siap ayo wah kumpul wah ni ke penon kaca segobok sih kan de mek datang peraya nelpon barak datang tu Bali bapak ibu jamaah sanamian terbuka lah bagasi niki ta motor niki mau tiang paling juluk kalau urut karung. Meh, becat taruhan, becat, kumpul. Mau urut. Kembek ndek bude dui, doreni uninangan kan. Malang-malang perasa agak anu sekat, sogol duren ile dalam karung mau arak runtul itu dui-dui kan. Kembek masa dan mungkin nak berjajah dengan usas sedangkan mau klaten bapak ibu mau kerap mau begelintir nyiur doang isi dia. Luar biasa, alhamdulillah. Lagu alhamdulillah daripada kandil itu kandit mau buahnya. Itulah barokahnya silaturahmi. Angka kandit kanggo sak melak lalu jadi tuang guru masing. Kanggo sak berharap lalu. Alhamdulillah aneh ninangan. Mengiuk no selapun dengan sawang nganti-nganti berjajah doang ngabah kanak kon bahasa umi itu Bali kan. Ndek apa berjajah tiang baik kemelet mak pelot tapi dure lagu ternyata nyiur sekin kan alhamdulillah. Itulah dia. Sehingga mudah-mudahan silaturahmi tiang pelunggum sami niki menyebabkan kita semua panjang umur dan temunahar rezeki. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Baru tercerita tentang zuhud, nggih. Mau baru tercerita tentang Allah taala, kaitan kanca Allah taala doa niki luar biasa, nggih. Saran zuhud bahasan beliau baru niki sangat luar biasa. Lagu lamun kelas-kelas Haji Nuruddin Salim ja ende aran zuhud. Ndet man tawaran zuhud ya. Muk baca nilai sopo kitab niki arak pitu ye artin ye kenen saran zuhud niki. La ilaha illallah keluwi nara. Arak seartian meno sampai 77 macam makna naran zuhud samun sampean si beliau baru niki. Sa paling rendah, sa paling modok saran zuhud niki adalah
napi aran zuhud dengan sak tahu tinggalan barang haram, ye aran zuhud tenu bahasa. Jadi otomatis ndek tersili sugih kan? Yang penting dendek sugih mo sugih si barang iya wanu tarkul muharramat hiya zuhdun asfal bahasa. Meninggalkan barang haram setelarang niki itulah zuhud. Daka-daka samakin motor nin bedui. Bale dan robek. Lagulah ketujur batur bisin paling kan. Nin ieu aran dengan zuhud masih dia. Daka-daka sugi lagu tahu tinggalan barang haram itulah namanya zuhud. Itu baru kesimpulan oleh pengajian beliau luar biasa. Mudah-mudahan saya tahu zuhud nggih. Daka-daka sasugi lagu jaga halal haram niki nggih. Lamun beliau baru niki masalah mengenal Allah. Saya para nenek memang jati. Mara bahasa sesenggak tak kenal makanya tak sayang. Lamun tuah saling kenal baru akan lahir rasa sayang cinta. Lamun tuah tekangan nina, lamun tuah tekangan bapak, nah pinapim kayun ya tican doang insyaallah taala. Pada nomara itu layak kan tiang pelunggu bapak nggih. Masih mengat waktu seberayan kajina klay bapak. Masih tiang masih keinget entan sabih lek belum kejaga datang hampir nak tolong kulur kebi belor babak dia. Isik lalu taik nyur mondik tahu padahal lagu berayang kesuruh ke. Tahu ke taik nyur. Itulah mahabbah cinta. Makanya anak ataupun nisa dalam film beliau niki film anak ataupun nisa ketika cinta bertasbih kan? Apa kata anak ataupun nisa? Nih hari-hari sedara-dara nih jamu hafal. Cinta itu bisa merubah sak lengek jari sak solah. Cinta itu bisa merubah iblis menjadi malaikat. No, kan? Itulah cinta. Lagu apa sebab? Ndet mungkin ya cinta lamun tendek kenal. Nah, mungkin dek kenal Allah Taala je saya bem cinta otomatis ndet tica napi sahajat Allah Taala. Cinta bisa merubah sak bais jadi sengeh. Sila baik. Nano arak layak niki ustaz. Ustaz Sadum doang hapakat niki ruang. Ni buktiin cinta niki bapak, cinta niki nak merubah sak bais jadi sengeh. Arak dengan niki bedue senina dua. Nggih. Pira pelunggum kanda? Sekek, baru sekek beliau bahasa nggih. Baru sekek, dia masih baru sekek. Ustaz Sadum doang paling hebat nanti luar biasa. Hebat nggih. Nano tiang baru sekek ya ak masih. Nah lagu denden bae marak kesah niki entan Ustaz Sadum jak nyalaan dia. Arak beduen sak bajangan, arak beduen sak toa. Saking isi cinta dan sak semama ni jok sak bajang, berembin-rembenta dan anu kena doang sak bajang. Pada suatu ketika ina benasi wah tito semamen, tito seninen sak bajang, tito seninen sak toa. Kiri doang ngelin tetuluk sak toa ajaan. Tua waharang kan ngano. Akhirnya ke benasi sogol lambun bangkin tekos. Sogol lambun bangkin teh. Apa ni semama ni? Basung kamu di tonada tuh ni. Saya mau kena satu wak doang andang. Mu lelah tua time doang kamu di tonada. Mun tahun nyiket mangan, tegeti mangan masih ngentut, ni kena hatoa kan. Apa ni menjawab hatoa ina bapak ibu, ndek kuah, sama kakak, engkah lekak malik, muk tahun tanduk ambun tot, ambun bangkin tekos, ni. Mun amani ambun jantut kamu, tegeti ngentut ni, ndek kuah, sama kakak, beuni satoa dengan, anu tetundin uah bapak. Wah sa menu-menu ngentuk sabajang. Apa ni bajang? Maaf kakak dendek sili ini doang. Kakak aktia ni. Tetun den wah tiang baru maaf ya celepus. Ni. Yo ni sabajang. Apa ni spontan langsung sajari semama sangat cinta jok sabajang. Oh mau parandeng kamu hari semain nama ambun duren ambun.
Lo kenang. Wah luar biasa. Isi meri nilai satu ambun nentut marah ambun bangkin tikus. Si cinta ni suksa bajang seketika bangkin tikus berubah menjadi ambun duren. Inilah dia cintaran Bapak Ibu. Angkalamun walahir cinta tiang pelunggum sami jog di sida Allah Ta'ala lantaran kena entat kenal di sida Allah napi-napi entat tersuruh ayat mati doang insyaallah. Kaling ngetayak tersuruh bangun madrasah wah memang sholah. Kaling tiap tersuruh ya bangun masjid wah bo jelas sholah jadi sanguai tiang pelunggum sami nggih. Iat bersedekah jog maling masih iat tican doang atiangan senang sida-sida Allah Ta'ala dia. Apalagi makin manantan beliau niki Masya Allah nggih jika lalu saya butuh sedekah amal jadiah dari tiang pelunggum sami. Bersyukur tiang pelunggum sami Bapak Ibu. Arak tepiaat tot ngiring ngaji, arak tot tepiaat tot bijajari mengaji sekolah. Arak Bapak Ibu jamaah senamian ina sai ari kakak semeton jaring kesalapung keluarga kali niki. Samut lepas elek madrasah tiang pelunggum sami niki. Samut tamak elek majelis tiang pelunggum sami niki. Adalah nyiket sodok nilai semeton nilai kakak nilai katuan nyiket sodok nyiket tersimpanan yang hakikatnya kelak tiang pelunggum sami ya bait ya dait nggih mudahkan hakode masih ternilai sampai Nabi bermanik be umat bahasa Nabi Bapak Ibu takut kembe jog nerakeun Allah Ta'ala nu anu berat anu sakit sampai Rasul bercerita ina Bapak Ibu anden bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia belawang ia bocor neraka seno bahasa Nabi dendek nak boleh-boleh marak lawang nggih lindung atau marak lawang kentok en belawang en bocor neraka seno marak ke boleh lawang jaum doang selabu sara ile gumi langit seni yang berubah jadi ai isina enyong sina hancur lebur Bapak Ibu berembe kedahsyat saran neraka ya awinan niki Nabi bermanik ittaqun nar walau bisyqqi tamratin lindungi pada diri jaga diri milik dahsyat neraka seno meskipun isi sebiji atau sepelang kurma bahasa Nabi mudah-mudahan searak isi lindungi diri nggih sedekah ya arak kisah ilik sebab Nabi bermanik niki Bapak Ibu Siti Fatimah ya arah Siti Fatimah ti nggih alhamdulillah nggih lagu lamun Siti Fatimah layak niki Bapak Ibu jamaah senamian isin bebendang niki arak 17 penampel no nyikeun sak tekawin Siti Fatimah kanceu Sayyidina Ali arak tebing ni si abah ti canen si abah si baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jari kelambim laum papa hama tekawin baik bahasa Rasulullah sallallahu Siti Fatimah maka mung kadun Bapak Ibu mau arah pitu penempel penjahit ye jari kelambi samun kadu Siti Fatimah waktu sak jelun tekawin ya Allah memangkin ja kuasa Allah Ta'ala rak 3 meter helong pengantin tu lanjut lagu jaga kacet telu opo apa narano long dress napa narano untung ngan kaluik basung tu lanjut ande naluik basung jabi watain basung batur sina oros si belon makin menggunakan sama menu kebelo pakaian waktu tekawin arak 3 bulan besea arak 4 bulan besea bakat isi lagu beseang-beseang kari-ari anak ja iya karena lagu kari-ari anak jaring nah Siti Fatimah seni nangis nangis kembe si lelah lalu meriri mereka Bapak Ibu jamaah senamnya wah selelah lalu meriri mereka marah niki ben bemanek Rasulullah sallam jog Siti Sayyidina Ali bahasa Nabi menintan bahasa belian kembe senina budak kadang-kadang sak kodek-kodek pokok narak kance okay. Aran nampi mesak segala macam mesak yaran Sayyidina Siti Fatimah niki dia tebelian wasi Sayyidina Ali budak nina baru-baru tebelian baru tebelian nina sore-sore bian-bian tebelian malam menu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam temanikan si di sida Allah Taala jual budak seno tekiriman Rasulullah sallam Jibril isi di sida Allah
Jibril, barak Muhammad. Adin jual budak samun beli wi onek kelemak wi bian-bian no manik Allah Taala. Ya kembe ya Allah. Dende peket dende oros-oros suruh jual. Terjual Bapak Ibu jamaah senamian. Din tona basen Siti Fatimah, saya suruh budak no Malik lalu oleh. Ane menin tan baik jualam doang. Nah ini isi Siti Fatimah. Nda julu ibunda atau nyonya apa salah nikman saya mau begawean oleh pelunggum selung-selung sewa jual apa salah wa kemben dinara salah melagu ni perintah ile abah ile bapak suruh jual dakam sandiwah begawean memeni bahasa Rasulullah SAW terus Fatimah bahasa apa syarat tu isi jab jadi hadiah begini nenten narak napi-napi ya Rasulullah selain ni si aras sepelang kurma aras biji kurma ni ayo wah enggak narak jabeng bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tebeng budak nina niki ibu bapa nina ni mau lalu terjual malik dendek beroti mau ni kurma enggak berdoeng ke ni kejam menerima alhamdulillah berangkat budak niki bapak ibu terjual ele tengah perjalanan budak niki mun kelur, mun kakan bahasa kasar, mun kelur kurma niki barung kakok na sepelang bapak. Mun kakok atau mun loe ke sepelang mun kelur masih karing sepelang arak dengan nunas. Gamak panjak Allah Taala sekian jelo dikuatan rasa nasi dikuatan mun dinar apa-apa pun nunas apa amsara. Kepeng dik berdue aku doang dik man bulai begawean ni waksat tersuruh terjual malik ke si majikan kaling apa kebe. Angka apa sa berdoeng kembe? Enggak berdoeng ke ni ara sepelang kurma mau ane mau terima aja terimaan mah. Mun terima isi dengan niki Bapak Ibu sangende lapas lalu. Sepelang mun kelur, sepelang mun sedekahan. Nah, pas sampai le dengan satan jual niki Sidna Ali wa jual. Jual sekian real kan. Terjual. Bareh malam datang Jibril Malik atas perintah Allah. Jibril manik Allah Taala suruh Muhammad itu boyak budak no Malik bayahan Malik beli bian-bian terbeli isi Sayyidina Ali terjauh jog gedeng kemalam menu terjual langsung di luar mau tenduk terbalin tu gedeng Sayyidina Ali Siti Fatimah mau Malik kan tersuruh jualan baru sampai gedeng Sayyidina Ali niki terperintah suruh salam Malik Muhammad manik Allah Ta'ala manik Jibril tersuruh si Allah Ta'ala lalu boyak Malik budak satu jualan no Malik tersuruh beli bingung kan Rasulullah jarin berbian tanjuk Sayyidina Ali menintan Jibril manik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasin juk Allah Ta'ala julu apa je kena dengan ni budak onek bian-bian nak beli nan mondeman mau teda milih balik wasak tersuruh jualan nani baru ko datang balik ni wasak tersuruh beliin Malik apa arak ni meni Jibril manik Allah Ta'ala dia. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Nyika nansa tersuruh jualan budak niki sida-sida Allah Ta'ala Rasulullah SAW atas perantara Jibril lantaran budak niki Bapak Ibu jamaah sekalian wah nyata namen wah terstempel si Allah Ta'ala tanya jari ahli neraka. Otomatis anu dengan lengek kan dengan lengek dengan jari ahli neraka ara-ara nanti ahli neraka. Ia gawin Allah Ta'ala din sudi serminan gedeng bijen kekasih gedeng bijen Rasulullah SAW ia tertahu ia tertempati isi tahu sajari ahli neraka ia gawin tersuruh jual nah mau uang sa tersuruh jual niki maun bersedekah isi sepelang kurma tican si Allah Ta'ala berkat bersedekah sepelang kurma niki terhapus namun ia gawin tersuruh bayahan Malik nenung. Itulah sebabnya Rasul bermanik ittaqun nar walau bisid kita meratin takut pelihara diri milik neraka walaupun isi sepelang kurma apalagi entah isi kepeng 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 apalagi cari tu lajut dengan murah-murah batu lajut nggih bersedekahan 50.000 mun bait pengasul petang dah subalu ieu mun tolok le praras ana ia hanya selalu lemanu selalu wanu lagu insyaallah dakat-dakat pada 1.000 pada 2.000 lagu loe nggih maka makin jadi pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian sudahkah tiang pelunggum sami adakah elit tiang pelunggum sami amal sedekah saya ngiring jauh meninggal dunia apalagi naina hati-hati sebedui selagian sebedui bapak masih bajang-bajang ngore makin berusaha kan
beli bangkat, beli cincin, beli emas, beli kalung, beli ali-ali, loe-loe, memak-makak lema mau tengek meninggal dunia. Em jauh ali-ali mina, ndek. Em jauh kalung mina, ndek. Em jauh tegel mina, ndek. Em adean sai, adean bapak. Bapak momot-momot, sebulan, 2 bulan, penang-penang ulu, terdait isi penyakit mana tahan, merari malik. Merari mah, penyakit mana tahan apa arah. Bahaya kan? Uang saya merari nak, saya baik dan terus ali-ali no. Berak sunat semama seninen dan seninen sema. No. Usara ak mangkin menarik ali-ali muk jual, serah juk kanda. Arak jauh mati daripada untuk terima isi seninan semua kelelah minak kaya doke macam mau ngawur-ngawur maka-maka mau terbaik isi madum, aduh sayang beribu sayang. Manya kepas bahasa ulama cocok bahasa ulama ina. Manusia sepaling nyesal lemak tamat kubur. Manusia sepaling rugi lacur tamat kubur. Manusia salalah kubur doi bande tekadu isi dengan ninya tutu toleng tan terus dalam kubur. Doi bande nu. Silakan. Ia paling rugi ni nak. Dengan sak kubur doi bande jangan lelah. Susah payah. Mun belen dan mati doi bande seno nia terturus doi bande den wah kadun sekedar lelah tontot tekadu isi dengan nia terturus kandet man ya tahu bagus penedam telekobor lamun dek ban teketua nempat niki salah seken elek doi ban ara oro lamun ati yang pelunggum sami lelah kadu lelah boyak doi bande lagu maut kadun den masalah teketuan sila kan lagu ni mbet lelah boyan mbet net wah mau kadun porat terturus tu dalam ko kerepot peot jari niki masalah kan makanya bermentat mangkin aden dendek doi urusan lalu doi bande seno perlu lah titip penjulu nggih mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ya kocet tuanti lagu ka luik raos bahasa moleh lanjutan balik nggih. Sila banakin ulang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan searak rezeki sekedik 1000 2000 mut pada sodo lemak daiten nggih amin ya rabbal alamin bacaan Fatihah mai saya bersedekah nggih lamun handai bersedekah aja lemak pertemuan berikutnya atau bacaan Fatihah lagu khusus sabar bersedekah Fatihah masih bersedekah ndek milin ndek baru mau Fatihah yang bersedekah makin no 100.000 Haji Muhammad Nurdin Salim Fatihah nggih tiang berjulu 100.000 nggih bacaan Fatihah jog dengan toa jog keluarga jog guru-guru jog muslimin muslimat selaku terkhusus sak membantu sak bersedekah sak beramal kodek belik ruang sedekah ilik pembangunan pondok pesantren majelis taklim madrasah tiang pelugum sami saniki mudah-mudahan gama amal sedekah niki apapun bentuk nggih sabar sedekah si kepeng benang ndek bede kepeng benang pari jaga lemak mangkin tot beniat ndek bede pari beras jaga sekilo 2 nggih ndek bede pari beras tenaga jaga ndek bede tenaga 2 jaga mudah-mudahan itu semua dicatat jadi amal jariah amal yang akan terus mengalir pahalanya dari dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sedekah itu diterima juga pahalanya isi keluarga para pensedekah para penyumbang baik jalan ini jalan mamu sehingga menyebabkan kubur-kubur mereka Allah jadikan menjadi sebuah taman serta bawah sinaran taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inggih mau tiang jak jeluahat ibu-ibu inak sai bapak nggih lamun sabade waktu bude kesempatan jak silaturahmi. Arak doang ngupak melemak tu nggih. Insyaallah yakinlah lamun sambung silaturahmi pasti arak rezeki dait panjang umur munarak kesempatan nggih dawa mo insyaallah lain kali terlanjutan balik mula biasa tiang jak fikih ngajing tiang
kikih tok ngaji tiang lagu makin jak silaturahmi. Sehingga kurang lebihnya sekali malik nunas ride ampun ma bele unikane edertan sak kurang berkenan itu semata-mata darang datang dari pribadi tiang yang masih qillatul ilmi sekecet ilmu keniki din manara ilmu sasolah datang di sida Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nggih, kurang lebihnya sekali malik mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salin siran doang berdua di sabarokah. Kanda. Tengereng berdua nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasallim wasallam ajmain. Allahumma ya Allah biwajhikal karim hakka bika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi janabika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi fadilati hudurina fi hadzal majlis narjuna marayman tawfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ahlina wa li jami'i syekhina wa li jami'i asnadihim wal haqq wa jami'i sismat wal minna al ahya minhum wa matina ma kanu min musal maqaribiyat makhamtan amin. Allahumma amir hadzal majlis bi tullabihi bi jama'atihi wa tullaba wa talibatihi ya arhamar rahimin. Allahumma amir hadzal majlis bil ulumi syar'iyyah wa ulumil ma'rifah wa ulumil syariah wa ulumil tariqah wa ulumil haqiqah wa kadzalika bi jama'atihi wa kadzalika bi tullabihi wa talibatihi ya arhamar rahimin. Talibat wa talibin wa jamaah ya arhamar rahimin alladzi yas'udu fid dunya wal akhirah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna wa iyyahum fi jannatika jannatil firdaus wa ghairi hisabin adab al abrar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna wa minhum innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khaliqina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wa lahumul fatihah.